یەکیتیا ژنên êzîdî bi boneya salvegera duwazdana komkujiya Şingalê civîneke darxist û qurbaniyên komkujiyê bibîr anîne. Yekîtiya ژنên êzîdî a Rojava bi boneya salvegera qirkirina sisiyê tebaxa 2014 li navenda mala êzîdiyan li bajarê Tirkspiyê civîneke darxist. Di civînê de jinên Kurd, Ereb û Sûriyan amade bûn. Civîn bi rêzgirtinê dest pê kir. Paşê endama rêveberiya Meclisa Jinan a Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ku yek ji şahidên nebûyerên li Şingalê ye axivî û da zanîn ku tişta bi serê civaka êzîdî de hat berdewama qirkirinên ku di dîrokê de li dijî gelê resen a li Herêmê bû. Her wiha diyar kir ku berxwedana YPJ bandoreke mezin li pêşxistina îradeya jinên êzîdî û piştgiriya wê ji bo têkoşîn û parastina civakê kir û ev yek di rizgarkirina Şingalê de hate dîtin. Pêşî kurê Qetilhema Şingalê, Mamzekî, hevalê Zerdeşt, hogir û hevalê wan temama em bîr tînin, em bejna xwe li ber wan tewînin. û em bêjin Qetilhema Şingalê heta ku em saxin ji dilê me dernakeve niha hep qehêsir barandina. Di dilê me de Qetilhema wan heta niha heştiyê zaroka û keçe û kura û ixtiyara û kalê wek me li ber sihêdara neveşar tîne Qetilhema Şingalê. Em bê Qetilhema Şingalê em zanin kê kiriye. Em zanin kê ev Qetilhem kiriye. Em wek Mesîhiya gotî tirey mênêkin. Em zanin serê kê serê êzîdiya de anî. Benda xwe kirin yek û ferma Şingal dewlet Xwedê û serê serokatiyê serê gêrilê serê çiya niha gêrilê serê çiya de axa Şingalê de da. Ez 5 jara çûm Şingalê. Wekê dwê şehîdkirina Mamzekî û Zerdeşt û hogir û hevalê wî. ششا 2014 قبل هاد دانين دولت نافدهابون كسایت نافدهابون بریارا فرمانه شنگالی آنین اردنه 25 هیوا ششا 2014 سروی اساسی اب فرمان چه بو نه هاد گوتن مثلا ازدی نه بغیرتن ازدی نه بلنگ نه انو نمیرن ازدی میرن بغیرتن بس خیانت اساسي حمود شتي خيانات بو خيانات لوان هات كرن سلاح وان جوان ستاندن انسان كي جو سلاح جيب ستاندن ودستوالا بيوي تشبك الهمبري طوب وتنجي با جماعته متطرف اسلامي بو خدي ناس ناكن اب فرمان بردواميه فرمانا 2007 قول تلعزير سيباشي خدري المسلع مالي قد باصيده هاتن قرتين مادی بیچاوا چی بو یعنی بازار ازدی هاتنا کشتن هاتنا هستری کردن هاتنا حتی نه دل دسته دشمنا دنا بانجا ما دولتنا نتوی هیا کسی بیجاز حقوق ناسم کسی بیجاز خودی ما فهم روبات پاریزم گو خودی الوا کسا درکبن با کسا رزگار بکن کسی ماین کسی گوش قتل عام خلاص بینو نه دسته